Obuhingi n'Okuriisa n'obukurikirwa ebosako. TV West nehinda ninkutangira program y'Obuhingi n'Okuriisa. Esabite yahwire tukakoreka Beinomugisha Fred owa Fredisch Farm kandi ari kutworeka okutwine kuriisa embuzi. Esabite hwira bakukira kufollowinga program ite y'Obuhingi n'Okuriisa mu murebere mbwena hatu twamweyongeza kandi twaza mu farm ye ente. Wano urebe nyuma yanje ente ibari kweta American Brahman atuwe Fred ezo nuzonte eziyatireho research akashanga ngo nente ndunji eziri kubasa kuhereza enyama kandi zikagarika zikakuhereza n'amate nigagara make kandi ziri kukura speed kandi zikagarika zikaza omumbera yona eyo kubasa kuzirisizamo wabo tine bunyansi bwinji kugira ngo ebyo kubyaro bunyansi nabwe still ezente nizibasa kubaho tizikuteganisibwa ngoha zine ebirunji byinji ebizuruho ebyatumire yazukunda mwe no program ito y'Obuhingi n'Okuriisa twaza kureba ahante eza American Brahman. Gumananye omuhereza ndi Ivan Tusiime nakwakira program y'Obuhingi n'Okuriisa ogundo murundi nabashemerwa mu cyaro cyitweki na farm ya Fredisch Farm amazina ni Beinomugisha Fred Okuriisa ni mukoro mu cyaro cya Kabare Gombora na Karizo kandi district ni Chotera enyuma ho nka mwanta ya Yiroho ahambuzi konkane nente ntuzikora kimwe hano yanturise chika echa Brahman American Brahman ejene nente iba akozera abajungu barugita ebikanka binabyente abwenchi ninkunda kukora Brahman kusinga eze zito zitukumanya nyankore eza Frisian nebigenderwa byinji ecyo kubanza ejinente etakubasa kuntezo mutwe n'abantara hafamu n'oburwire negumire oburwire nizikura mangu niziteka henyama nyingi ati nk'ecyo kureberaho ezente zo kureba mu background tari munte yakiza amazara ashatu ekindi burunaku yeryo mu proper management ejente netekaho kiremwe n'obuchweka munana ecyo tabasa kufuna muzindente negumire ndwi oburwire ne adapting buri environment yono gitwaramo noranka ekine kitachona obunyanso burumuno bureba tari mujyango twino obunyanso burungi nkeyo jwa imburara biki ne kasi norumbugu ne rwezamino nibyo birumo konka noro kuziperforming ate ekyo nce cyatumire twayenda kuri center ya Brahman kusinge zindi konka tukatandika nenyanko tukatandikaho nenyankoreza ziri crossed na Frisian zarimwa kuperforminga za umamisho za shuya byatsingamana omwaka gwe 2017 omwezi gwa 10 nibwo twatandika ente so twatandikire kuza kwira mu 2019 nakoraho research nafuna ente taranteze mutwe kuba nkanarihira abakozi burukasheshe ntakagira office ahindu gukora ente yarwara enyeni 5 zishuyire uryaza kurenga ngwibiri zafu narango ebe bintu tinda base na program ina nyine ndukuza customer site kore mirimo yabakama banje ngendo mutwe gucanganyikira hata nko gukora research yanje nkafuna ente ya dio purpose kanza nafuna nanka saiwo najezo saiwo konkana yache echoburwire tiya performinga 2019 nuko kushara muka resortinga Brahman na borani nkagiraba konka performance tiyankorera kana n'uburwire nashangeta kubasa kuresistinga to the level yachi ya Brahman so okufuna Brahman chikachitangwi yes ngakora research nafune kindi kwenda American Brahman konka naronda bariso mu Uganda bayibagine completely nashanga ntina hinko basa kuziha so na sharamu kujangu indonde ba breeders abari yo mu Uganda ba prominent breeders coordinating nabo bambi importing semen na nyabandetere aho nizere nkabugana ho mushijo omwe murungi prominent farmer omuri Sembabwe muzayisembe gwi nka connecting nawe online twaganira na sharinga nawe ya koraki nuwe ya nyambire kufuna semen then nkafuna ya Brahman kirungi nashanga nangwa ino na crosses za Brahman
so cyanda kukira ku boostinga nkazo mu revenue so far turi a third generation kabanza ya ubuna ni importing atutegerize zemeze zare yampaye numi ya cross ya Brahman nungi na tanchiro yaringa foundation so ati twatancha atu one rom background harimo numi rugondo generation ya kashatu harimo numi rushama agent niyo arabo musika kubarushama nanka rugonda rachekurgama bahara bakura atogor shama ni direct AI na ye yargira America so to importing amizi tukora AI kubanga tarahura ento muri Uganda abarisa ba Brahman bacyari bake Wito wakore mu Uganda niyo uriyo mu Brahman kababiringa bashaka abarisa bine Brahman mu Uganda tubakuringa batanu so noza kushanga concentration na heri ni Sembabure harimo professor umwari na Kasongora then ahandi noza gishanga Karisi Brahman zine okuzu kutana ho handi zinde zaburijo na wanu ugireba urukurwayo tinkurwa indizitumanyije kureba na niri bango indendera hango munonga cyumanyisa ine umutano ahandi zitukumanyiriye rubasa kutugambireho ahametane ejo ubayina karunja akekoreka ninga kandi ubayine ekizubo cyine kugira ngo netana zaburijo ntuza kutankana n'eco wagambe cyo ruhurwayo butashana n'ezindi uruhurwayo turwine byo yabyingi eco ni kiza kigiyamba okurepairinga ki okubinga ngoha okubinga nshera so ngoha te kubona ebina obwoya bwo kwesherekamo so yeta kufuna bwoya bwo kweshereka mu kijugumira ku survivinga ho munonga aharuhu ukore cyeri kwenda gukora ninjana nacyo kijongera kuba resistant ahabwire kandi cikwatirana na nekindi nekiyamba climate ye inoruhu rwine byo yabyingi heat neza kujibika so ombwire bwe cyanda neza kugiretere ebizubu bya heat stress nkebyo na ekindi kandi wareba cikwatirana na ibango kare nebasa na za borane nazo zine amabango konkeri ya Brahman ryo ndimuka hagati yenanka yamabega rimuka rukujya ahe koma kukura nuko rukoma kukura konka cha ya borane naraka kukura kandi rugwa side konkeri ryo ndigenda direct nkenyuma ko muhoro mbwenu so ahe koma kukura narahe koma kukura konka kiri kujiyamba ryecho ninza kuchikoresa nka mpereze cyo kurebera nke cengamia ngamia ni yasa kunywa mize mare kwezi tagarekere kunywa mize na neza z'amabango kiziyamba za omukato corridors emyanye yomire hati ya amizi ne basa kubika mize umuruna kuno byakunyora na kurum umurundu gumwe neza kutambura konka Frisian zitu nozima tuzeshere mirundena eshatu umuruna ibyo nibyo birungi bya Brahman nekindo mbirwayo engere ngushanko kuvibratinga so yagira mweti neshera neti naho kuhamiza izo nizo traits ziturukumanya Brahman ati Brahman tugire une nyama konka ningano basa no kugore segundo mugashushanga ne kuhamate mwento enda ture Brahman kweri rye nyama kandi kanyindeba mu izo kuzara indezi n'amabere zine mpako ne yongere kuhanamate yes ne kuhamate konka quantity te kwingana na ubwingi bwago tukingana na nazindi ata tinka kubiya boja famu no bazikama kureka ntrondo kuturaba jemesereze tukabatabura mukejo ngabe yiwarebamo nkeri ya sayiwore yiwarebamo eri kubasa kubahereza nkaratazi mwenda garahiguru kandi takora kakwisa Brahman to kujikomparinga na borani amategaye ne kwanka kakopa konka Brahman yenda ne kwana na retazes ina kurugero kwa feeding wareba kandi hariho nezinde za dual purpose ezikora imirimo y'ebiri nk'eki kiwambuza ngo ne kwenyame kwa namate twine yonka cemento omuno iza kufuna mu Kenya nankisha twese twine mu za cemento izo ofune nanka sayiworo nakwereka munente mu za sayiworo ina abikire hatezo nizo zirukora dual purpose zirukuhereza nkaratazi nki mwenda hagati ya mwenda na 15 kandi arona nendi gente ter komono mukonga hina hinji bugino muri Uganda ne komoka Brazil ya dual purpose nabajeta jairando ejo niyo next step itkwenda kuzotwantwara branch itu ya kashatu kubati twine branches ibiri zombi
branch ya kashatu ntwenda kukora dairy konga koresa jairando kubeine traits almost the same nka Brahman erikwamata naritazi 20 nezikwereza twagita free range ntwe expecting ajya ngo kutereza nki 15 feeding tiamani konga ntsa kureka mu cyo twakora so Brahman nojikama agabojo kweyamba konka geine ngarenga genchwa mfagere kwitaga kusinga harborani erikweshangana n'enchwa mto yaya after 2 months ne batabasa kuhazi enchwa mto yaya ekindi maybe ekikunda Brahman kusinga yo tekwetaga management ya mani kuba tukagezaho cemento nezare byana bihango so water ho yaza kuzara yanezgiza haro chance yo janguneremo kwerogo mwana nibasa kufana konka Brahman nezara kana kache birth weight nebari hagati ya 36 na 38 kilograms so chikumanisa nerku banze kujigija nebasa kujezaza kazarwa kati weeks ibiro muhondo gwaza kuwa muri nyina ejenumi ninge nyina neryo mukirozi 10 so nkazarwa karakache kakura rapidly aha myezi 5 ntucyusiye zente enyene ziturikwenda kubikira z'abajungu bakweta replacements ntuzirinda zisya mezi 8 takazicyukiza konke n'imiliyoni ituruza kucyusya har Brahman waji comparinga n'ezindi breeds entani sendijer kerho wano cyusiye nyina au ekiba kweta winning weight nebe ine half ya nyina so nyina wareba nko mu statistics ningo mhandiko mu research neyereka ngo Brahman enkazi eri hagati ya kilos 5 na kilos rushaje enkazi itari numi so ente koinente average weight ziri rukaga chimaisa ngo enumi zawe zoriyo no chusya no zihari zanyina nzaziriyo mu kilos 3 already amyezi 8 enumi no juguza umubaji na yainda na kwaka kadeka mune chweka ninga obukade kubanene isya kilos za rukwenda generalive weight kilos 3 so nono ofune nyama ya kilos ngachukumata so umubaji cyangwa kuherezana nakakade n'icyo rero hatiya eje yema hawo bwire bwingana ki eje Brahman kwe kuzarwa ubwire bwo kwemana bwingana ki eje niyo side effect yache eje ninzajeta echo mujungwa yetachi disadvantage mwene byo nibyo bimwe habi bya Brahman kuba buri kimwe kino ubu bwacho Brahman yazarwa enyena etakikize myaka 2 kigumire kwema so sexual maturity yayo netura so yuwari yo muntu orukwenda ngurdachika oyihyomu enyena zare mango aho no washemba nacho konka itonto chindure cyo tukikora advantage echo kubanza wowe nitakariche utine paradox zo kushorora mwenyena no ya nguzitakara kwema zichirinto zitakakozere size Brahman echikoro automatically tokwetaga na kutegana na management yo kushorora enyena zote zikuza a hit zichirinto echo necho kubanza cha kabiri echo nchijiyamba nabo kubanze kakora chi body frame na nenyene rkeyemere yakuzireje negira mateto kwashanga kufuna mu nanka issues zo kushanga ngo ente yazara nejigija nguteine mate ico twakakifuna go muri Brahman kubane banze kura ibona kwema however yamara yazara umurundo go kubanje nezara no marinke zindi tarme byo jyangu negaraka kusiba mu kucerero in fact enchwa mto yayo yeryo myezi 2 nyina neneyemo so netandika kutwara nkezindi nebinde bizuba biwagireberemu tukahendera kimwe bizuba bikutegana senteze za Brahman ekindi kumanya hante ya Brahman wo taraz manyize abantu kuzizama nebasa kugiriraro nebasa kuzaraho mwana wakigeza na mwene zitu muzaro confirm izara yayenda
tugireke umwana gwaye kubanza guhama gutambura nayo konka yazara nkaho kiza ngo no kugikwataho ejo attribute abamwe mbagete disadvantage konkito tugeta advantage kubanga no hakarho muha iryo mukishaka umwana yaguzara tegukwataho so ntugeta good mother no muzire murungi to kwata mwana gwaye no bakubiwo muri isa wayo yazara hahika so ejo konka abandi abakunde ibintu byo kugira ngo entabe najagaga nagira atuwe nagira nka disadvantage mwene yiniraro terebero muborani terebero mu yone singa yira no mukurashi wa ejabiriza waji kwata kubaruza gigaburimo abatine bire bya drenching gane byina akoma karingwa waji kwata je mukana njane mubasa kendero ribiro yiniraro ryayo ejo yetinka ejo nce kintu kinkujumanya konke cyasigara side effects zayo ba side embe yayo taro cyangwa kintu ikinazirebero watoreka ngo uruhu rwayo turukuraka kuteganisa bwingo hanaki ukantuma umuzozi yatuzo n'umuzozi yawireho bwireki muzigabure mbaze be nakatuze handebera kwatene no kubinge ndware zo kugiteganisa okay mpozi yankaburijo umurundo gumo mu wiki no uko azecho nce kinkwenda no kaburara bafama nyaburamwe murebeke ngo abakozi banyu mwabaye empoweringa mu investing mu technology Okuriisa yana apike bomba yarha naza kurekera hezinda zirekure urikuferwa no niwe hatitwe twine bomba ya engine uriye cyeno kuswitchinga akagenda rukoze chonga tayari kuza mu byo kutikataza giraki so nabantu babiri bazito mu crashing bose so ntozi yaburu rwa katani twe nembuzi nazo mbazozi yaburu rwa katani zitwina farm kugira ngo tuzabiko bo burwire entama tukazibinga farm so ente zitu natwayezi yagumo mu week tuzikurwara ikindi hacho kwetangiza burwire ngo kutwaye twaganira hambuzi principles zo kwetangira nisingo okuragura so ntusharamu nazo tuzigema kandi je yinkumanya ngo ni side effect ya beef cattle zone breeds ente zone zenyama ziteganisa bwo burwire bwa black quarter abandi mbazeta cross studios strains ninki 10 tokabasa kugema ombazi gumoka mangu wazimarayo so ubundo bw'umucira kandi ndiga Kenya naraba Kenya nani ndigo mirimo yanje ngurayo Jova Cross ezo wakora ezo intervals ukakora booster ya after 6 months zona no wazimarayo strains za cross studios ebyasigara tokwetaga kugema ECF chugumire kushanga ente ya Brahman neshu chugumire wano yozi ya buri week chugumire kushanga ente ya Brahman neshu atiyo Brahman nore ababanda barisa binikizo kugira umbazi gwengo hatukora rero bagire mbazi y'ibicukure mbazi bushangana batero rwari mu government tuyambe nimbazi y'ibicukure atima aba Brahman nimo muri cyo kizubu ningimwe kandi muri cyo ecyo kizubu nchkwatara Okuriisa wena kuba twino mwembuzi so gwa gufire mbuza zitayine resistance kumaruhiro savana indebere ne resisting Brahman ticyango kujangwe zengo hano zigiteganisa okay konke jambazike kwiza yabe chipuri kandi tushisira yes ushanga waza kozi ya next Sunday ushanga yone eruhengo ha ineza surviving kuba nizeshereka nkomo mu nkwawa ningo mumucira abo jacho kine cyo ya cyango konka embazi y'ibicupuri ito ntugirwana satuti obwiro bwinji embazi yanje nyingi ningigura direct program mwene mu distributors tingura mu retailers atwaza mu ryobo buduko bwa cyaro hatinka karisi zaho muduka tingura yo mbaze cyo kubananye cyo rugamba namazima nkanjogese yangakora ki kwitengo nateka ntobundi Uganda yona kizereki efiri natanga kujiha Kenya konka twagiro mu quarantine covid yanyegesa ngo nyine kuronda reliable distributors zo muri Uganda so nje kinkorecho nkwenda kwehare mbazi y'ibicukuri ndikwiha recognized or authorized distributors aba farmers binja benta kufuta ya rente zabo zifira misho nyingi umwe bajankire twimbazi mbi bafuera ito ingo hanaki mwe twenda turebe Brahman tuje unazo ino kuzura kakufamisho ine wagire birejo effect ejo yagira ahante zawe obutwaye ntutandika ku crossing
kuruga mu crosses za Frisian kuzo mu Brahman ejo effect tukagifuna kubente zikanzifamissions jera konka itwagira mu cross ya kabiri ya kashatu ya Brahman ebyo byakora ki byaho konka wagambe kikwate nembaze abashaho burija nibiza hafamu babiziroho no bwiro bwinje nibiza aba government kubeje ni model farm y'abakarisis ekiba kungambira mbajya mbashango kwa bomba beta bararo Buganda mbabeta bararo ngunu bakwata ka rocket kenyanya bakatabura nkahi ombazo gwitu za mirbitras sanga trazibi batabura mu kenyanya ngwako nikoko kwitaje wabora hinjire henyanya ukakoresa je rocket no mo kwirkusi ati yashanize ngo oguyariyo natere bomba yafuiro mishogente gatakufanigaza bibaki abo jana kosi kandi na wareba rukufa babura kora kikorese mbaze shikire so ningira ngo abararo babarisa bitukureka farm ito ba telephone farmers tubeche mitereze tugure mbaze shikire tureke kuguma tubahereza chance oba freedom yo kutabure bayenda bakugeze sesa farm yawe nicyo kintu maze kereka ho ushango bakora ikitashikire na numbo tamanye in fact wa aho omukozi na nyino ho 2018 weki yarebere ngo zayanga kufe ngo yatabura yateza mu kabiri omudozi ento ko izo jireba orutu kwenda kunyera rwono rwo yarwemerire twatekateka ngo n'ikipumpuru twatera zona za verbeni twatera za samorin ya twaterebe byona twarazita kwinduka antiro buniza kandi aha baza kukozya nkanyegamire nkahari naro mushana nashukamu namukwata jo mukono nuho nakimanyire akanje atombaza ukanga kwite ngo kunga kintabwire ntize yes akatarongo hanemo ha mubiri gwente konkorhu effect kazaru enchwa mtu in fact kiyaheza kozi shanga enchwa mtu ne hajira ne retorfuza yes ate aharyecho ni mpabura ba fama mufuno mobwire muvaira ha famu yanyu funa hakaju okukampinga hebiro bibiri tikutwara kizo izo camping ho yoziana batabana bawe yetegereza mbabitwaza bata yoko kuterese umukozi wawe utaragambire enshobe zaine we naza kujya ekimwakikora twakikora ekintu mukikora mute twakikora iwe yizaho bankambega ohurikiriza raraho kera kashesho remyimukire yabo mbatwaza bata kuba hariho procedures zikatwine buri kashesho izente nibimuka bayine kuzibara izente bine kuzagura buriyemo bakazetegereza na munonge bicwa enchwa mutezite ha weeks ibiri Brahman netura n'enchwa muto ya hati ya wota jirebero mukashesha batakoze radio procedure inte zabona zifu ware erwire no inte bajirebera mimukira konki watera waguma telefone nazifu izente nezenyama yes ati nyama yezente yobonire leta tuma yaza katari kujya mu turebe ine nyama n'undi inyama yayombe nere mu kishanije nimbasa kuteka ho kacenyima ekibakorire agent America bakambaronda okubara rise population yabo ihanga ryabo abantu bariyo no bakanya climate hitingire abantu tubacufuna merero kumara barondente erikubasa kuteka ho bread ine bread nungi yenyama bomba mbagenda mbabara ari fat circulation ninga shi distribution of fats kushanga ngwe okubyega kutakushanga kine cyare ya cha fat kirinka kigodo cye nanka cyempu ejin hayizire kahitingaje nebishaju byayo nibyanguha ku digesting kusinga ebishaju bikabiri byo mu nteza diary ninga kushanga yinenka cha fat cover kubanga kuri nibaguza lean meat atubamba guza lean meat yo baza kuyaho ekishaju kuyamu ekindi nigufa the ratio of bone to muscle is very low tukwendera nubasa kutobuhabuzi abari nubakureba TV obuhabuzi bw'inkuhereza abarisa batahe banje agriculture yorobi kandi bonire konka uyine kugira ekibakweta target ninga shigoro kandi obe omanye principles ishatu obe bigenderwaho bishatu byo kuteka ahamuti icyo kubanza
nokureka ngo oine management ekya kabiri oine kuba oine genetics ezishikire ezihurire ezokura nizo zokwenda kudiringa kuwazo beef ronde ente erukura mangu kandi kakuhereza ki muscles zirikwe obwingi bwa muscle ebeine basa kwataininga atinka Brahman it can attain even 1000. That's a ton. Wamara bwira butiya bazi komora woryo waherni wataho mfamu noryo mushije ente zitu tuzikurara na murugo zine padoka yazo zo roaming ona wakujirusya kugiteka mu muguha German Shepherd zanjina nzazigire nzikutagura kuba umukozi bamubribinga basamuhenguzi bamutemere ki bamutemera yahunami ningasho umukozi nasagwezegera nyekiro nabarihira so woineho security teka cyo kutekaho nembwe sharp ekindi ndukuhendera banjira umukozi wawe yebare wanyegitaho rizoba aha program y'obuhingi n'oburisa turi mu cyaro cya Kabare Karisizo mu district ya Chotera turi aha Fredisch Farm ya Fred Beinomugisha kandi sabitehwire nko kutwatandika tukamureka turi mu mbuzi ari kutugesa kuri sembuzi abwa hata ine savana imbuze za savana hamwe na boa natandika ubwiro bwinjiwe natandika n'ibintu byitu ebye embuze ze nyankore na nente zitwasiba muri izoba nazakatandika n'enyankore yahinduramu kuyakoze research yashanga ngo ente za American Brahman nente ndunji eziri kubasa kuhereza enyama ndunji erya hakatare kensi yona kandi kagarike kagumera embera eyo kuba nuturamo aha kubatu norenkeze zirino zinywa mizi gitaga buriju ni impango nizugomoka zubonera kandi tuzukuteganisubwa ngoha tuzukuteganisubwa burwire ngo kuyabana tushobora program yitu erizoba yatorekeje nime yo kureba inyuma yanjeje impango ubwa hatu waza kujiha farm no muhereza miliyoni 10 kandi zinde numi wano nda kuba kutunga mbibo ezemya kebiri no muhereza o miliyoni 5 nuko yongera higuru hakuba nziraka kandi ziraka kugomoka mbwene noreba ngo business buzuma wazo munte eza Brahman niwe no tarukubi no watandika gukora sente twantugamba ahakuriisa na no kuhinga kutunga entasya ihcere kurigera uko kuba no 9 buzuma ente za Brahman twareba ngo nente tuzurukomo no mu Uganda tuzikabire nyinji konka twareba ngo wazirisa no tunga amagoba twinaba able financial services abantu bateka mu sente on program yitweji bino buhereza bwa sente wanonda kubika wanonda kweguza bino buhereza bwesumu no basakoresa isumu yawe kwikera cyo neco kwenda kurga ba able financial services wabanonda sente zona kurga aha branch yabo to kwetaga kuza kugenda uzaka senta mobile money ninga no koresa isumu yawe sente bazugusindikira aha sumu oza mobile money uziyaho ota ukore cyo wanonda gukora utari kutamu transport rukuza kuronda banka aheri nakora na Suseni ndyamuhaki aha kamera previous akampora producer twinero kutebeka nisebisha nebi beka kwicereza kandi nyowo muhereza wawe ndi Ivan Tusiime reka turebane urwa kabiri rukwija ishahani zuzumwe TV ni yemwe bye bye. Obuhingi n'oburisa bw'abantu bukwicibwaho ebosako